कांगलुप अनीगी इरांगी वारोइसिनगी वाफम थमलमखिद्रे मणिपुर की चाखत थौरांगी प्रोजेक्ट कयागी उरेप उयुंग तमलंबा अमदी कया अमना संगारमख्रे ngasi Prime Minister na Kanglada wangang batharom adubu maikei kayagi miyoi kaya maru oina BJP bu saugatpa miyam na masing thingamdana timkhre Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchat ko IDP yauna MPP amadi Congress ki thongmi singna yaningdaba phongdoktuna khongjang sangsinna ba hotnabada security na athing bapiduna changan khidre amadi central government amadi su chanariba ku kilaloba singa manaraga buffer zone thamjinduna maitai singbu maikai mari dagi manghanna basin bani haina imagi mairagi convener Sujata Konsam na phongdokre मैम खुरमजरी ISCOM मीडिया की मणिपुरी पाव मी एंग ताबीरी बख्वाई पुनमक पै पिंकी ओक्रम ना तराम नोकचरी पुंजासी फाव की मरुई पाव सिंह पिजरे Prime Minister Narendra Modi ki ngasi Manipur khongchat asida Aijol dagi chopper tongduna Churachandpur da hana thungadaba adu nongching ki fibam na maram oiraga Indian Air Force ke special charter flight amada ngasi ayuk pung 13 makai taba adwaida imphal airport ta thunglaba matungda pung 13 ga minute nifu manga taba matamda mahaki security convoy ka loinena Churachandpur tamna chatki Churachandpur da thunglaba matungda Prime Minister na district atu da lairiba IDP singa unaduna wari sanaki Tungda Churachandpur ki peace ground da miyam tinba mifam amada saruk yakhiba ka lolena Manipur da paikhat ke daba lupa koti lising tariat ka chahum rom gi senfam oiga daba tongan pa project kaya gi ure uyung tamki mifam atu da wangang laduna Prime Minister na Manipur da lairiba lup khuding makna santi gi lambi da khongdara si haina appeal tawki किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। Nakal amaromda Kanglada pangthokiba miyamgi thawram aduda Prime Minister Narendra Modi na lupa koti lising taranithoi henfagi senfam oigadaba tongan pa project sing sangaduna miyamda sinakre makha tarakpada PM Modi na miyamda Manipur gi sana khonaba nat culture puari khutsa haibagi matangda wafam kaya maruk thamki GST ki chang hantahanduna lebak miyamda selthum gi awaba mayok naramba kaya khara safaduna economy da फगतलगनी हाइनसु फोंदोखी लाइबक थीबदी मणिपुर दा चाही अनि मखाई हेना कांगलुप अनि की मरकता थोकलिबा इरांग असिगी वारोइसिन पुरकनबगी मतांगदती करिगुंबा वाफम अमत्ता पलम खिद्रे मदुगी महुत्ता नुमित खरनेगी ममांगदा थोखिबा नेपाल की इरांग की मरमदा वाफम फोंदोखिबा कलोइनेना नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ओइना हापख्रबा सुशीला कार्कीबु नेपाल की नुपी प्राइम मिनिस्टर ओइबा अहानबा नुपी हाइना थागतपा फोंदोखी मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है।
मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। नाकल अमरोमदा प्राइम मिनिस्टर ना चुरचानपुर की पीस ग्राउंड दा मियाम तिनबा मिफम अमा सरुक यारब मतुंगदा ngasi nungthil kanglada amuk laktuna saruk यागदब मियामगी मफमदा सरुक याब लाखिबा मियामना चिकना चाइना बंगम खिद्रे ngasi ayuk pung 12 हौना तोंगान तोंगान बा फुरुप की मियोय लिसिंग कया प्राइम मिनिस्टर ना लाकबा खौरांग ना ngainaki मरक असिदा मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की पर्सनल सिंगना अकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटपगी मम्मी ताखी पनबा याबदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगचत असि अमुको अमदी मसिगा चटमिनरिबा सीएसओ सिंग यावना तोंगान तोंगान बलुप सिंगना प्राइम मिनिस्टर बुतराम ओक्ति हाइना लाउथोखिबता नतना आइना थिंख्रबा तोंगान तोंगान बलालुप सिंग की अपुनबा कमिटी अमा ओइरिबा कोरकोमना प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असि टोटल शटडाउन लाउथोखिबसु लैख्रबनी अमरोमदा इरांग असिना मरम ओइरगा मणिपुर की मियामना खमथेंगना वानरबा मतमदा लमदम असिदा खोंदारखिद्रबा प्राइम मिनिस्टर ना ngasi irang asina chahi ani makhai fajilaklaba matam asida lakpa asi thengmalli haina miyamna pendaba kaya su phongtokna khiba leikrabani fibam asida prime minister narendra modi na thenglabasu thengna manipur gi miyamna thengnariba awaba asi koknana ba amadi manipur da tangdu leitaba hanjilakna ba hotnaba da miyam gi ithil khangna thabak paikhatgadra haiba adu achauba wahang ama oiri hiramasi gi matangda pauda mama aina huzik leijari famasi kanglagi main gate adumaktadani huzik leiba ubiriba huzik fibamasi miyamna leibak asigi lamdam asigi miyamna prime minister narendra modi bu khaurang ngaibagi saktam aduni adubu miyamgi ithil adudi karino prime minister dagi kari karamba akhoi expectation sing lei haibadudi miyamdagi hakthengna na unaraga hangaga khangminarasi prime minister narendra modi lakpagi khaurang ngaibagi khoi mami Kangla di mamang do urise madam gi wakha khoi prime minister lakpasida kari kari tohan bining bal kari expectation kari kari lebi bage akhoi gi pen da myam se akhoi jo adum haiba pame sida la ingai sida akhoi gi kari pen da bai kholau se mangon da tahan ba pame ba leba ke siamna waraba matam sida moina ngasai gi waraba tanja ju da mana hanna bu yingdre aduga hauji lakpa masin sida jo mayam sina so lakti la e sida sida akhoi myam se adum unabadi la e ko unabadi la aga su ngasai gi pen da ba kholau se haining aga su khara mana ne kari tawba la ino haiba wahang mayam ama la e ba hauji lakpa sida kari tawgadam no se khangdaba firo mada chamamnaba amada leireba ado huzik khoi gi chawkha thorangi package mayama haibidi inaugurate tawgadaba mayama churchampur dana amuk hanagi anuba project mayam gi foundation stone le tawba aduga sidana inauguration lupa lising crore lising train thoigi khoi gi tongan tongan ba khaidi infrastructure gi oiba khoi gi project mayam sanga ga dawri adu masina tabada prime minister na kari karamba khongthang lokhalamagadi ngasi lakpanu misida agani ena khanbagi moti thambini as masi akhoi gi kari haitare akhoi gi kai haitare khenaba churchampu ga akhoi ga khenaba siju ko ngasai churchampu dana mission jangbai mong dam tore ko ade akhoi sidana amu kano tore khenaba ani siju adum uba phange adum la ibe siju kai haitare lakta ya da bagi lakbai phibam da akhoi na uba phange ba yam noijing madam aduga afaba khongthang ma lokhalakani haibagi asa thamjage thank you ngasi prime minister lakpase kari kari expectation de lebi reaction expectation
Manipur ki development da kagum kharadi torkane ada ko asa tawi development gidi kari development gidi lupa lising trying thoigi crore lising trying thoigi akhoi development project ma ama hana complete oiraba sangarani ado champur na 7300 crore gi foundation stone lay tawrani haibagi paudi leire adu sina taba development na taba hoji congress na hoji khongjang ama jukan na changjali mahak na laktiba khongset asida political leaders singa ju unabiu ama de CSO gi leaders singa ju unabiu haibagi khongjang aduni hoji changjali se matang sida ozagi kai mor lai Lairiba Manipur ki ojiki turmoil sidaba something development khadi porna badi ma soina torkane na ko da sa tawi ko asa to base development khakta na tabida koi gi Manipur thok le birang se gi tangdu lai ta ba porang na ba peaceful harmony langna bagi matang na so kari ko khadi ko na mongon di expect tawi hajari ba karam khongthang pai khallaga di chungani na khadi adwa du di kara serious ore ga una ki haide waham wapam khongdo bagi tanjam pibi tar ga kai habini Tanja phangadi hygienic budi kaino khoi Manipur gi situation haidi thokhiba conflict sigi matang da karimta haidi pra silent oi khidena ko prime minister se sigi wahang jukra hangjaning eduga kari khana birige haidi solution se uje pokli leitri dana adu kari khana birige khoi gi tangdu leita ba ma pubira aga adagi IDPS mayam su mayum da changjaba phangnaba adugumba kari sinbirige haibado hangjaning asumba hygienic asumba wayel ma soidana tawbirakani na koi asa tawjage thamjari damaina thank you इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नोमगी ओइबा मणिपुर खोंगचत की कंगलादा पांगथोकपा थौराम थौबालदसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबालना सिमदुना वेबकास्ट की खुथांगदा मियाम उहनखी ngasi administration thobal simduna district election counting hall da pangthokpa webcast santokpa gi thoram aduda district asigi deputy commissioner thobal hana kamai ADM thobal Amarjit Sharma divisional forest officer Dr Jisili Sarangthem CMO thobal Wainokul DSDO sing amadi atai district level officer sing amadi staff sing su sarukyaki Prime Minister Narendra Modi na Kanglada lakadaba sigi mangoinana miyoi lising kayana Prime Minister Narendra Modi bu khaurang na ngainaringida nakalamromda Manipur People's Party amadi Congress ki thomi singna Prime Minister gi khongchat asida tongan political party sing amadi CSO singi miut singasu unuramu Manipur da chahi ani hena chatharaklaba irang asida supnagi chawkhat thorang gi thabak khaktamak Lauthok lamlaga chakhiba yaroi haina BT road ta leiba Congress bhavan amadi imphal ki polo ground maning da leiba MPP ki office manakta khongjang jangsin kre khongjang loi sing na tongan pa demand sing phongtok paga loinena play card sing paiduna kangla gi main gate rom da changsinna bo hotnabada police personnel singa ngaihak mukna ba thoklaba matungda khongjang adu laksin bangamkhe In the history of Manipur, Prime Minister, he is the most merciless Prime Minister. Amit Shah, he is the most merciless Home Minister of India. Tat ki gongchat, Manipur miyam bigai ba piba, Manipur miyam bigai ba piba, tat ki gongchat, Manipur dhugai ba, Manipur dhugai ba, Manipur dhugai ba. Ti September ki tang tara humdoi PMOD na Manipur lakpa khungsit asida Praja miyam da agenda amta khangan ba leitana Maitai amadi kuki tongan na karigidamakta unaribino masi unaribagi maramdi PMOD na aronba agenda ama Manipur sathare habase mayek senge sahi yadiga thamanga suragada irang asida nu mata wafam mata phongdoktraga ikang khangokna picnic lapagum laaga Manipur gi awa ana sigi irang sigi matang da waruisin amata purakpa tawdana Some Karo Karana took Ivan Sigi Waration got Isinabo Hotnabadi, TM Nabo Hotnabadi, Manipur Pazana Amadi, MPP Youth Fana, Akanda Mawanda Yaninga Bado, Nasi Sendalang after Woodley. Honey, I'm not talking about Project Airport, no Kongtan Kalakunu, Manipur Mazeta Arabadi Madu Galaba, Manipur cut later. Pick her right them Manipur Sida. But person Katamjuna Kangu Proof Kabum Tanab Siliba, India Langaki, divisive policy. Manipur miyamna amadi MPP youth khana akanba mohomda kandhem tawi tha mariga chahi manga surgadaba irang asida supam nopang khangdan leriba IDP sing imung manu puba ngamaktabana awa ana khangba ngamaktabana ngasi masagi mathwai tha khiba kayama yawgrabani makhoi gi tungji punsi kana lepo tawribano masagi mayumda maramdam da karam mamadam da hansin mangam mudoribano haibo wafam ase MPP na amadi
मणिपुर की प्रजा मैम सेंटर लेंगाक थमजरी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर दंगसी लाकलमखिबा अदुबु यानिंगदे हाइदुना नापत तांजेंग अहलुप सुकनु तुरेन मपान अमदी सेरौदगी लांजेंदुना कक्चिंग खुनौदा हांगलिबा खोमदोनबी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल रिलीफ कैंप ता लैरिबा आईडीपी सिंगना खोंजंग चंगसिनख्रे गो बैक नरेंद्र मोदी स्टॉप इंडियाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंगसु सिजिनखिबा गलोइना नरेंद्र मोदी मणिपुर दा लाकपा पामदे हाइबा खोलाव सिंगसु आईडीपी सिंगना लाउखि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अमरोमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ngasi मणिपुर खोंगचटपु यानिंगदबा फोंगतोक्तुना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम पांगल ताबी कैथेल तांजेंग खुनौ कम्युनिटी हॉल अमदी अतै मफम कयादा मफम सिंग अदुगी इमा सिंगना वाकत मिफम चथाख्रे नुमित मापनी शुरबा इमा सिंगी वाकत मिफम ngasi सुसेकमाई बाजार अमदी अकोइबदा लैरिबा पोटफम फंबी दुकान सिंगी मपु सिंगसु याउना मागी मागी दुकान सिंग थोंगलोन सिंदुना इमा सिंगी खोंजंगदा सरुक याखी नुमित मापनी शुरबा फाउबदा गवर्नमेंट की माइकेदगी रेस्पॉन्स अमता फंगदना इमा सिंग ngasisu लैंगाकता डिमांड सिंग तांदुना वाकत मिफम फैमिली लैंगा की माइकेदगी वारोइसिन अमा पुरक्त्रि फाउबा मखा ताबा खोंजंग चंगसिननबा मियामना सेम सादुना लैबियु मतेंग पांगबियु हाइना इमागी मैरा सेकमाई कनबा नुपी लुप अमदी PPAM की माइकेदगी फोंगदोरकले अना एक ओरो इजाम एग्जाम था के हाबे एग्जाम था फंगदरे बा मरमदी दिके कनिगा पसादो लैत्रबनिदा मागी पुजिगो पयदा जुम पांगम दोरेबा नानी बखादु चलदी मोल मोल सिन अहुम सिन मरी सिन पारगा चलदी हारगा याबो फोटो निसे कुन कुनसा पाइ दिया द निसा की एग्जाम में थांददना नमददना लैरेबा बसिबो कोइ सुम खामे किसिदा एक्साइ की कोइ जरी बखा इसाइ की तो चटपा याबो फ्री मोमेंट से अतो पैसे पंजाब दना तोरमने नहाना हना सिना दनेबा नेपाल दना तोरि दुनी नहाना बांग्लादेश ता तोरि दुनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिजाइन तो होली दुनी बिदी अखोइ न करी अदुमक तौसे हाइबले ते आई अदुम हकुदी मानमिनरगा हाइमिन से हाइबे वालेबा अनाबा बबलाई नि त के हाइबे ngam तुम सिब कोंगाय मि लारे बेदी सेगमाई बाजारदा वाकत मिफम फंबा नुमित मापनी शुरबा फाउबदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना ngasi imphal da amadi churchanpur da piramba speech singda ima singna mangjongna governor amadi BJP president gi through da pisin khiba maru eba demand ahum haibadi IDP sing masagi yumda hanjil hanba national highway da मैतै सिंगदा अयेत पपीदबा अमदी कुकी मिलिटेंट सिंगा खुयेक पिनरिबा सु हंदोकदबनी हाइरिबा डिमांड सिंग असिगी मतांगदा वाहि मजेत अमा फाउबा हाइरम दबदगी यामलबा इमा सिंगना नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा खोंगना चतुना फ्री मूवमेंट कदाई फाउबा याबगी हाइबा येंख्रे अदुबु कंगलातोंबी यौरकपदा सिक्योरिटी सिंगना अथिंगबा पीदुना मखाताना चलहनखिद्रे मरम असिना नेशनल हाईवे सिंगदा फ्री मूवमेंट लैरे हाइना हाइरिबा वाफम अदु अरानबनी सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी सु अग्रीमेंट की खुयेक पिनखिबा कुकिला लौबा सिंगा मानरगा बफर जोन थमजिंदुना मैतै सिंगबु मांगहल्लगे खनबनी हाइना इमागी मैरागी कन्वेनर सुजाता कोनसमना फोंदोरकले हारिबा पोसिदा दंदी मान ऑर्डर तौरंबा यायना खनबनी अदुबो मान हाइरमद्रबनी तसेना फ्री मूवमेंट और बोइनिंगदना अखोय लापनी अदुबो कंगला तोंबीगी सीगी मपासदेगी खोंगी सी मपासिदा CRPF लै मखोयना हाइसे असोना कर हेंजनबा यारोइसनी मैतै जंबा यारो सुरक्षागी ने गरमबा सुरक्षा अनोबा नेशनल हाईवे हाइबा पोसे सेंट्रल फोर्स ना गागा सेलगा चकदबा पोसिदा सिदगी हेने हेंदोक यारोय हाइबा अदुदी बफर जोन से तसेना हाइबदा सेंट्रल फोर्स अमसु अखोयदा ngasi अटैक तौराइबा मेठातगी तौराइबा कुकी की सु कांगुगा पुन्ना माररगा थंबनी मैतै से तसेना मैकै मरी पुमा मंगलगे हाइदना मदुदना सपोर्ट तौबना अखोयगी स्टेट सरकार अमसु सेंट्रल सरकार ना सपोर्ट तौबनी हाइबसे ngasi ऑन ग्राउंड गुबिने तु सिदा लेपिबा म्याम से सिदगी हेना चंबा यारा रोइना हाइदि चंबा याद्रबनी को सिदैदा मणिपुर की प्रजा पुना करम फ्री मूवमेंट ओबा करम फ्री मूवमेंट ओबा पिरिसे इम्फाल हार्ट इंस्टीट्यूट ने सिंधुना असम कसार लखीपुर बिनाकांदी पार्ट 2 की
Laimarembi Indu Prabha Complex ta 1-day cardiac awareness program ama mapung fana pangthokre ngasigi thoramasida Imphal Heart Institute ki director Dr. Arambam Athoba Imphal Heart Institute ki medical director Dr. Asit Kumar Devnath Hizam Mani Mohan amadi Moirang Mayum Hemchandrana maru oiba miyoi sing oina saruk yakhi ngasigi pangthokliba awareness pibagi thoramasida Imphal Heart Institute teki punna Dr. Ahum Imphal Heart Institute ki director Dr. Arambam Athoba Imphal Heart Institute ki medical director Dr. Asit Kumar Devnath amadi officer Dr. Irengbam Renia haibe expert sing asina heart ki anaba amadi leina asina khudong thiraktanaba mangjaunana cheksin thorang kari kari tawgani amadi kari kari hidak sijanaba yai haibena chingba kaya miyamda awareness piki sinlang liba singi maraktagi ngangbam Binoy Sinhana haikibada ngasi Imphal Heart Institute na sinbiduna Laimarembi Indu Prabha Complex ta 1-day cardiac awareness camp ama amadi hayeng nomaizing numita Fulatal Chingya Laikaida medical free health camp ama pangthoknana bahotnari free camp asida Imphal dagi lakpa doctor singna anaba amadi Nadriba miyoi singsu layengani ngasigi program asida yahodaba miyoi sing media gi mateng dagi hayeng Fuletal gi Chingya Laikaida free medical camp asida checkup asigi khudong chaba lobiyu haina fongdorakli Dr. Athobana haikibada makoina hauji kasarda laktuna free health care checkup tawriba asi matungda su tawba ngamba oijage amadi Manipurda lairiba laita lairaban ayamba oiduna heart amadi aruba laina kaya asina layengba ngamdaba adu asumna free medical checkup tawduna layengba ngamba oijage amadi mateng kaya pangba ngamba oijage haina mahakna haiki Haibu khike masida Imphal gi lakpo doctor sing asina maruina one time oiduna taba masagi asikaruguma patient sing asibu apun amuk hana checkup natraga makoi bu amuk hana layeng bu daga le daga di mo amuk hana sula aga tha gi lakpo gi shoki program amu mo sin na bakna hona jaba adu program amu khani maruina di adu ona la aga so maruina ngasi lambam sida lebiba anaba sing haitar cardiac patient sing awareness leitaba nari se koi serious na symptom ni hendela kanda koi se stroke oira kanda natra koi se khudong thira kanda ta koina adugi step lawdrina karam step sing lawni aduga han na graba sing na tuna kamaina maintenance tongna leini amadi narakada sing na kaman lying bagi matang su sigum sing ase karam na ngasagi Imphal Heart Institute making pa bung godage haibu gi pandamda makoina lakibuna asi gi binakan part 1 ge Laimarembi Indu Prabha Complex da gi program sathari Guwahati da layeng liba Manipuri patient singda igi mateng pangba ngamnana bagi pandam da helping hands for people Manipurna numir humni chupna interaction program pangthokre Manipur da laitaba medical facilities phangna bagi damak Manipuri patient kayana mapalam da layeng bachatnari masigi manungda Guwahati da layeng bachat liba patient singna khwaidagi masing yami adubu hairiba Manipuri patient sing asina Guwahati da i kapagi mathau tarakpa matamda aduki matik awaba mayoknei Guwahati city da Manipuri macha kaya Laijarabasu Manipuri patient singbu mateng pangbinaba blood donors amata laitabana maram oiraga blood unit amamamda lupa lising nipan mapan piduna lairaga kapnari laiba fangdragana sel mayam ama tingduna Manipurdagi blood donors puraga pihan basu yaunari hairiba awaba sing asi kharada oirabasu koknanaba haidune helping hands for people Manipurna Thaudang lauduna helping hands Guwahati chapter hangdokhi adubu igi mathau taba Manipuri patient sing di nong monongmagi masing hengkalakpana maram oiraga mateng pangba ngamdaba patient kaya su yausilakli maram aduni helping hands Guwahati chapter bu mapangal kangkhat ananabagi pandamda voluntary blood donation gi maramda tha sigitang nipandagi tara fauba Numit humni chupna interaction program pangthokibani hairiba interaction program asida Assam Downtown University Don Bosco University Royal Global University amadi Nerim groups of institution da mahaitamliba Manipuri mahairoi sing amadi oza kayana saruk yakhi Masidanatana B. Boraha Cancer Institute Apollo Hospital amadi atopa government amadi private institution kayada thabak tawduna lairiba Manipuri macha kayana su program asi sinbada mateng panglakhi
मखा तारकपदा ईगी रिक्वेस्ट ख्वाइदगी यामना लाकलिबा बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट की ब्लड सेंटर की HOD डॉक्टर चंदना कलितागा उनदुना मणिपुरी पेशेंट सिंह की ओइना स्पेशल अरेंजमेंट अमा तौबिदुना ब्लड रिजर्वेशन सिस्टम अमा थंबिना बाहाइजकी लाइबक फाबदगी डॉक्टर चंदना कलिताना सु मणिपुरी पेशेंट सिंह की अवाब कया असी उबिरगे हेल्पिंग हैंड्स फॉर प्रपोजल सु यारखी मरम अदुना करीगुंबा थबक अमा नत्रगा अमादगी गुवाहाटी दा चटपीरिबा मणिपुरी मचा सिंगना करीगुंबा गुवाहाटी दा लायेंगलिबा मणिपुरी पेशेंट सिंगी ब्लड डोनेट तौबिरंबा यागदबा पुक्चेल चावरबा मियो सिंगना हेल्पिंग हैंड्स दा पाउ पीबीरगा हाइरिबा रिजर्वेशन सिस्टम असदा इसा इसागी इएदु डिपॉजिट तौसनबिरंबसु यारगनी मसिदा नतना गुवाहाटी दा बेस तौबा ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन रक्तवीर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पिंग हैंड्स का पुनः चटमिनदुना अमगा मतेंग पांगनबा हाइनसु यानखी मखा तारकपगा सेंट जुदे इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर की थौमी सिंगा उनदुना चही मरीदगी तरानिथोई फावबगी मनुंगदा लैबा मणिपुरी कैंसर पेशेंट सिंगना गुवाहाटी दा लायेंगबा मतमदा लैफम चाफम अमदी अतै अतैगी सपोर्ट कया पीबीबा हाइनसु यानखी मरम अदुना अंगांग ओरिबा कैंसर पेशेंट सिंगी ममा मपा ओइबा सिंगना लैफम चाफम अमदी अतै अतैगी अवाब लेरकपा मतमदे हेल्पिंग हैंड्स दा पाउ पीबीरकनबसु खंगलकली नुमी हुमनी चुपना चथरखिबा इंटरेक्शन प्रोग्राम असिबु सपोर्ट तौदुना मतेंग कया पांगबिरखिबा वेल विशेस पुमनमकपु हेल्पिंग हैंड्स फॉर पीपल मणिपुरना तौबिमल खंगबा उलकली हाइना फोंगदोरकली MPYCC की नौना खलकलबा जनरल सेक्रेटरी अमदी स्टेट सेक्रेटरी बु ओकपगी थौरमगा लोइनना लिलोंग दरबार हॉल संगाख्रे फ्यूचर ऑफ लिलोंग डेवलपमेंट एसोसिएशन फोल्दा यूथ विंग दगी MD जबीर अहमद अमदी MD नुरुल अमीन थौबुरोय अनिबु मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी MPYCC की जनरल सेक्रेटरी अमदी स्टेट सेक्रेटरी ओइना खलकपदा हराव तयामना ओखिबगा लोइनना लिलोंगी यामलबा मियामना इंडियन यूथ कांग्रेस लीडर अमदी मणिपुर स्टेट इंचार्ज शरीफा रहमान अमदी सेंटर की मकोक थोंगबा लुचिंगबसिंग अमदी मणिपुर स्टेट की MPYCC की प्रेसिडेंट W आनंद लोइनना MPCC की प्रेसिडेंट के मेघा चंद्र सिंह CLP लीडर ओक्रमी बोबी सिंह अमदी MPCC की लुचिंगबा पुमनमक लिलोंगी मियामना थागतबा फोंगदोकनाखि लोइनना ngasi संगारिबो हॉल असी इर अल जहद मोहम्मद रियाजुद्दीन खान की अपोपा मुहर्रम अब्दुल क्वादिरना थंबिरंबा इंखोलदा सादुना लिलोंग मियाम की दमकता कथोपनी हाइरी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कक्चिंग लमखाई की लाइफम लोकनुंग दा लैबा येंखोम रूपचंद्र सिंह अपोकपा येंखोम कुमार सिंहना लमुही अमा कल्लबा मतुंगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दा सिनक्रे हाइरी ngasi मिरोलना मसक उबा फंखिद्रबा मतम कुइना मांगलुरबा सा अमसु ओइरिबा लमुही अदु ngasi अयुक पुंग 3 मखाइरोम ताबदा येंखोम रूपचंद्र सिंह की इंखोलदा चंगसिलकपदगी फादुना थमललबा मतुंगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दा पाउ पिरखिबनी हाइरी खुदक अदुदा थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन की DFO डॉक्टर L जिसिली की पाउताक मतुंग इन्ना कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज की रेंज ऑफिसर सुंदर हुइद्रोमना लुचिंगबा फॉरेस्ट की स्टाफ सिंह चंगसिंदुना लमहुई अदु लौखतलुरे हाइरी Images of Manipur na sinduna pangthokpa 15 days workshop cum production malem leima ima isai
हौखिबा अगस्त की तांग कुनगा निपान सेप्टेम्बर की तांग तरानिथोई कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना कुनगा मंगागी गुरु शिष्य परंपरा रेपर्टरी ग्रांट 2025-2026 मखा कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना कुन मंगा कुन तरुक मखादा माई पाकना पांगथोकपगा लोइनना प्रोडक्शन असी ngasi मासी कॉम्प्लेक्स कैराव इम्फाल ईस्ट पांगथोखरे ngasi की क्लोजिंग सेरेमनी असिदा इमेजेस ऑफ मणिपुर की आर्टिस्ट सिंगना नोंखोंग कोइबा इसैसु गुरु शिष्य परंपरा रेपर्टरी ग्रांट 2025-2026 की मखादा पांगथोखरे ngasi की उत्खिबा प्रोडक्शन अनिमु असी युमनाम नोलिनी लैमा अमदी नांगमैराकपम इनाउसना अनि की मखादा उत्खिबनी लोइनना असेम बिनोय मैतैना लुचिंगदुना मैतै पुंग चोलोम अमसु पांगथोखरे इमेजेस ऑफ मणिपुर की सेक्रेटरी जिनेंद्र माइबम सरुक याखिबा सिंग सर्टिफिकेट सिंग खुसिनाखी हौजिक सानबा की पाव लौबिरसे All India Football Federation asinduna pangthokadoriba kuntra suba Senior Women's National Football Championship ta Manipur gi mohut sinduna saruk yananaba sanaroi sing khankibaga loinana team asigi manager oinam bembem na oiragani head coach na elangbam ratan na oiragani Namin Pathan na team physio oiragani haina All Manipur Football Association na thatorakpa chirol amana khangalakli District Kang Association Jiribam na sinduna mamang tha August ki tang kundagi hauna Jiribam ki babu parada laiba Lamlen Community Hall kam kang sangda Jiribam kasar amadi Halakandi gi kang khutara kunga mathoina saruk yaduna sanariba tara manga suba late RK Lalasana Memorial Mix Kang Tournament 2025 ki ngasi sanakiba aroiba pre-quarter knocked out round match ta Leg A babu parana Yaol Club A Champanagar Bupanjil Mari Taruk Marida Maithiba Piduna Yaul Club A Champanagar Tournament Asidagi Lehaure ngasi sanakiba match asida Leg A Babu Parana tos ngamduna Kang Hana Kapki aduga Yaul Club A Champanagar na Maikai Khanduna Kang Sanaba Hoki ahanba half mamangda Leg A Babu Parana Yaul Club A Champanagar Bupanjil Mari Anida Mangjin Thaduna Lakhi Laiki half matungda apiba matamda Leg A Babu Parana Yaul Club A Champanagar Bupanjil Taruk Marida Maithiba Pikibani Ngasigi match asida K Manglemba Singna umpire TS Herojit Singna scorer oiki hayeng tilpung ama taba matamda sanagadaba ahanba quarter final league round match ta YLC Dibong Khunau A amadi MITL A Jiribam ga sanagani ngasigi match asida K Manglemba Singna umpire TS Herojit Singna scorer oiki Hauzik ay ngasagi pau lobirase ICAR Lamfelpat ki Agro Meteorological Field Unit amfudagi pirakpa ay ngasagi report amagi matung inna ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree kun guhumdoi ka dasmik suino oiki khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree kun gani thoi ka dasmik manga oiki nungsit tayawba ising manil gi chang na ayukta chada marfutara ga taret amadi nungthil da su chada marfutara taret oiki ngasi chukhiba nonggi chang millimeter yankhani thoi ka dasmik marini Maruiba pau amuk hana thamsari Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchat asida chahi ani makhai helaba kanglup ani gi girangi waroi singgi wafam thamlam kitre Manipur gi chawkhat thoragi project kaya gi ure uyun tamlamba amadi kaya amana sangaram kre Ngasi Prime Minister na Kanglada wangang bathorom adubu maikay kaya gi minoy kaya maru oina BJP bu sogatpa miyam na masing thingam dana timkre
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचेट को IDP याउन MPP अमदी कांग्रेस की थौमी सिंह यानिंगदबा फोंदोक्तुना खोंगचंग चंगसिननबा होटनबदा सिक्योरिटी ना अथिंबा पीदुना चंगखिद्रे अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी सु चटनरिबा कुकी लालौबसिंगा मानरगा बफर जोन थमजिंदुना मैतै सिंगु माइकई मरी दगी मांगहननबा सिनबनि हाइने इमागी मैरागी कन्वेनर सुजाताना फोंदोक्रक्ली ISCOM मीडिया की प्राइम टाइम मणिपुरी न्यूज ngasigiदी matang swaiste loisinjare manipur amadi malem gi tongan tongan ba mafam sing da thokliba ipaw sing gi damak ISCOM media bo aduma yeng ta tuna lebiyo